10 secondes. Dia Baba Lili. Hindi ko to. Dia susi ako. Nambel ka marunong may lampion mi. Hindi ko mga mambelan na tete pira marte. Lalu masak kesolana sang rak dan papa siloloan ki kulak mapeda yang ngamairi di kaleta padang riba tua lulang tetondo kali 2 bulanan tanah kabarian kulak lampating kasangka situru sangka surak madatu. Nah ya betul lata sorong laku bapak pendeta jemaat nanti kita tontong sangina rapa lalu Pak Rapuan selalu tondok lalu tapi kalukan sialan bintuakan lata sorong pateng kami lete mintu sara malutena inde allo leko ana di potomatuan na lante allo totemo pa masambayang opo matua ponnoran nungki semati kalemi kumo kamu puang tonton maturu-turu sama karitu tu lamintu agangki lalan kaparanuan la dirakalan kamasusan sabungi pura kiboko opu amian tamelo kan mirinding pala kalan kepalayongki tuan nanin erindi ladi pataru ladi pateng kamarampa lante allo totemo dan nungki pu amintu tolami pake lami pasakke semua muda tadi raputan lang marasan pasakka batang kalena latunay kata inan lambagi tani padi kamasusan ipasakke nira langkatu dengkanna na tutulalan narampo salama opuang matua mati kaleni kita sarro pari lamai teinan to balu anak kampo mintu le to karana inde to kabu morapu apa katanai dan ki po Yesu amin kurisuma
ano, pakai situ. Pakai. Pakai. Kayak dipakai dengan ibu kandung galak-galak. Bisa aja apa di dalam kalau setuhan Usman. Iya. Saya masih cantik-cantik nih. Ah, sudah kopi nih. Wah, deh. Sorotorin deh. Ya, te vamos a todos sin gana, pues. Uno kali yang ano, sani. Duro pa ideo. Mararanasan. Mararang dati mararang lang. Baru ka na na eh. Tayo mararang. Mararanasan. No. Panggil pengaruh itu. Satu, dua, tiga. Nah,
kalau Pak Aron. Mas, kita lagi makan nih. Pak Dolola di Parampo ko tabe lako lona Bapak Pendeta tabe lako Lomalabina pemerintah dalam hal ini Bapak Kepala Lembang Batu Selatan tabe lako Toparemye tabe lako Toronido Toronambe tabe lako Olo Malabina mintu batik bekapuangan lalana te tondok la butune me pira-pira inan rampo pada untuk konya lekona te ambe pira-pira la disampaikan teh. Yo, pertama napakada mo anak kunina kuma ya to tedo la di pongko kona si pakada mo temian tomate kuma na perjelas mo kuma ya to permintaan yo may temay rapu kuma kodikwa melon kini ko madiki mengkarang apa nangkapite pia mengkarang lorut tamane magere iyo nala digere mo sebelum jam 12 kita raput tu rampong babai
kusanga terutama temi sabaya mengharumkan nama tondok sawa disampan di ruboko bai membasusi na kami luanta te solanasang latatiro kumua nga matok ko siya may ke disampan dari lalu tarapak te may bai biasa kita mo te may to tae apa disa aku masusi to di kwa sampanin de bang kita tu ano nandin na ya to sa ayam ko kwa kita solanasang tu biasa nanay sumber na kekeliruan tapi jujur mang mempekari pentiroku mayoritas mo kata pagosto kupaya to may tanga melona di tio nanti ya to kamu kita keluarga minta tolong teh yo sekarang siakan akalan na turton do kuma pasusiwa mito yo tak bisa susi moto Palembang buka biasa iya temai Palembang sebenarnya kotaran secara pemerintahan tapi elektoralis baik pada motor kurang lebihnya mohon dimaafkan kering itu Tambah ko dek ko penguawan na rampo maintain ke protokol. Itu letak dek ko penguawan dan ke protokol. Kutoleo wamekatabe hapo taamara kula mikatabe la komiti para nona nakta mapakada wa pareng ina mapetta kedi karor ni bang di pakada tu apa
Iyo, Tak ada senara pengen. Dito keluar kayo mau minta maaf ano. Yung may biak Papua, rombongan na Nenek Laso Songgo. Sabi kita lihat rombongan na Nenek Laso Songgo Toipo Damai Songgo. Rombongan na Buang Kepala Lempang In Londongallo Lamai Kalua. Rombongan na keluarga almarhum Nek Rizal Lambanan. Rombongan na keluarga almarhum Nek Rizal Lambanan. Rombongan na keluarga almarhum Nek Rizal Lambanan. Rombongan na keluarga almarhum Nek Alif Tonggonan. Rombongan na Nek Reski Kandiapi. Rombongan na Sepung Petu Kandiapi. Rombongan na Pung Petu Kandiapi. Rombongan na keluarga almarhum M. Kasima Tanggoro. Rombongan Bapak Sela di Mai Biak. Rombongan na pa Sepung Suba Batualu Sepung Runde. Lasang situlusan nasang ko tu rombongan Mangkakis Abuni. Tabi pasakkan kaleta rata mamai. Yo, petang malako Kasman. Si turu kendek nama tanah Allah si pengelolaban lengan nati daun pada rumah topau. Anna pada lati muka adukaran dan dipuduki anna pada lati ko ka tongka buakan darah leng kolilaki inde to di pasumbungan puduk to di paumpuran paulele. Lagi gua tabe lengan Thomas Salialang bintin mak kambuno sadek temai taru kebulan nalindo na bulan lolos manik na barrena allo saburan pekapuangan
lanti lili na pada mangka di borong-borongan ni dayanan di tandung-tandungan ni padang di talulembang siman roko suleng kararakna tope rande arak bulan dan danang sangka tope sapuk pokok orisan rarakna dan palelean mangka dipilih langsa atau ubuk di turotak pak ulembangan sarro budan natau kampan peng kamoya natau buda lanti lili lantai lili na padang di Batualu manolo makaraing na to di undang napak mingguan ngomong sang tiang na gua aku batin balo otongan kada bisa pandangan tenggo situ tiro rika lako tang bari kamatanta angga tong karaga sang kederan to kumombong sang tiang karan untung koni allo lekok na inde daw ambe kundi sungi kulak makairin na inde daw nene takabo na kundan mani odinda bombongan kalang naruyang kaboro sakdana isong Dio sakdena tongkon mi baturupan na tiumbak mi pantarisan makaraeng na to tiumbak lamay te tanga na tondok na naibel dan rambua pinna ada na kalampunan pula tiumbak lamay te lilik na padang di Batualu di Gente di Kulambe na padang di Sanggala Tasik di Kalebona Baseta pantaran na parang diuntao to daw lilik na padang teranian na lilik di Sangbabana iya ko di ba di alukma lalong di katanan ni Sangga maka sea mangiri kagu mo kada tenri kagu ulele yang inang mambelagan nang ki isang toyang nang ki pelele kumuay na sega iya padang diuntao inang lain iya padang belanian ina sega iya luna menggarondo pa todo katalinga tiumba daw may dilik na padang di palingan buka siya yung kalamba reke si marumbarana antara na to di yung padang di kali to di yung base kakanda kalulembang na tiumba kaya may dilik na anang penanihan na tiumba kaya may urugayang na padang di kali kalangga na siya yung kalamba reke si marumbarana antara na kena randal lagi pangaloloan na leleyan nuran to tiumba dia may padang di Papua di oliliin na padang biya ka to di otondogong tambu kupulan tas lempan di timba burana di siyo kilumpa-lumpa kumu apa sakin aku ang matu arapang-arapang nato kumombong malabi ita iya dari yang gamain na porong boleh tanga mata ko to kalemi tanga babi yang boleh to tong lambi boleh to dio padang di Mangkasa unde de to dio pambana goa mi bataro kamalayan mi banata kagederan unno lagi bambana maros salli leko dain dekan umpolambanan ki padang di bugi antasa lau-lau namai saun tangan alalang tatalambi boleh to lau katonan padang tolo pintu daya katon doko na dua bunting idai dan natallu to pongo na pampapu na tungkasanan na tanai torro melaya uni suma lia tunno mesio sio paduka na puta menna pali telindo tatapatarro kamalayan tapana taka kederan talambi boleh luba bana tetongkonan tangi tetalambi malimongan tarakui tumangi manuane de nasi dan tongkonan todolona inde dao gaya ngasius so tarapang asituranda wong moton nala sulay sangan na pudang lagi pudi lagi pakala limbo mo kami diyong te balara nampak na kamarintinam tasik diyong te ramte am toyun na kamadandenan diyong te inan mangga di bebale sutunggak ni sungan sudun di basisi siduan nan dineng pati kembang balaran nampak tanang sitiro lindo taro ko bulan na inde daw ga yang lasimang ta peruba angga mana sariwan na inde daw tarapang angkaran lomba limbo duga gara sang buku karampuan tasola nasang kakin denam talindo
Malam di sini. Malam. Ada lah anak.
Lain kau bongkar. Sumpan tanden tarong komalia dio tondong to batang talindo mairi nagi kuat tabe ta patanan rambah talinga duang tamasola nasang tapalidan maya maya suling bulan tangga mairi kilangan laurorongan ne tanda butun tadomai tetongkonan kada tanda wana sana katongkonan ta tang lana poti ramban tua ta tang lana polipang parayang ta iyo matu katongkonan kamarintinan na sia Bapak Iin Londongallo, sia Bapak Iin Londongallo, Batu Puang Kaplalembang Batu Selatan, Lamai Kalua, Rampo Mempatumali, Tutun Kaboro, Lako sia Bapak Kapolsek Curio, Marasan Meki Uno, Ko Masalialang Daw Alang Letter A, si Taruna, Katongkonan Kamarintinan na, Senenek na Laso, Songgo, To Ipo Dahil May Songgo, Rampo Mempatu Lakonak Tomate, Lalangan Ki Alang letter B si Taruna katongkonan kamarintinan na sia keluarga almarhum Puang Liling, keluarga almarhum Puang Liling tongkonan Buasang Rampo Mempatumali nako
Sia Papa Lai Philips lalangan ki alang letter A si taruh pondok nomor 90 dan 20 misa sang siturusanna buang te bangga padang lo may tongkonan buasan rampo mempatu laku Papa Lai Philips lalangan ki alang letter A si taruh pondok nomor 90 dan 20 misa si taruna katongkonan kamarintinan na siya Papa Lai Mangi tongkonan buasan rampo mempatulako Mama Jendri lalangan ki alang letter A si taruh pondok nomor 20 misa 10 dan 20 misa si taruna katongkonan kamarintinan na siya Opir Tangkelangi tongkonan buasan mempatulako Papa Lai Philips lalu laku ki alang letter A lantang nomor 10 dan 20 misa si taruna katongkonan kamarintinan na Mama Lai Gendri tongkonan buasan rampo mempatu laku Papa Philips lalu laku ki alang letter A pondok nomor 10 dan 20 misa si taruna katongkonan kamarintinan na Papa Lai Kai tongkonan buasan mempatu laku Papa Philips lalu laku ki alang letter A pondok nomor 10 dan 20 misa si taruna katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Nenek Lai Kopi Bamba Saruran mempatu laku Papa Lai Philips lalu laku ki lantang nomor 10 dan 20 misa si taruna katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum Nenek Lai Kopi Bamba Saruran mempatu laku Ibu Dina lalu laku ki lantang nomor 10 dan 20 misa si taruna katongkonan kamarintinan na keluarga almarhum M Kasima Tanggoro rampo matang kian suru lain neki Vanuatu mate si taruna katongkonan kamarintinan na Indo Lai Jenny Bamba Saruran rampo mempatu laku Papa Lai Philips lalu laku ki lantang nomor 10 dan 20 misa sang siturusan sang tiang karana keluarga Papa Ein Yomedia Papua mempatu laku Mama Aril lalu laku ki 20 keruat 37 si taruna keluarga almarhum Nek Rizal Lambanan mempatu laku Papa Anto lalu laku ki lantang nomor 22 si taruna keluarga almarhum Nek Rizal Lambanan mempatu laku Mama Wiwin lalu laku ki lantang nomor 10 dan 20 misa sang siturusan na keluarga almarhum Nek Rizal Lambanan mempatu laku Papa Aramba lalu laku ki pondok nomor Kasera si taruna keluarga almarhum Nek Alik tongkonan rampo matang kian suru lain neki Vanuatu mate si taruna rombongan na siapong petu kandiapi mempatu laku Mama Iwan lain neki lantang nomor 2 saya laku apa si taruna rombongan na sianek reski kandiapi rampo matang kian suru lain neki Vanuatu mate si taruna keluarga almarhum Nenek Desi tongkonan rampo matang kian suru lain neki Vanuatu mate rombongan na keluarga almarhum Nenek Rina sangala mempatu laku Papa Arum lalu laku ki pondok nomor 10 selak 15 rombongan na keluarga Mama Arum daya may paniki buntau mempatu laku Mama Aril lalu laku ki lantang nomor 20 karwa 37 rombongan na Papa Alpa Makale mempatu laku Mama Arum lalu laku ki lantang nomor 10 selaku 15 rombongan na Papa Arya tongkonan rampo mempatu laku Papa Arum lalu laku ki lantang nomor 10 selaku 15 rombongan na si Papa Arya tongkonan mempatu laku Mama Iwan lain neki lantang nomor 2 selaku apa rombongan na Papa Sela di may dia rampo mempatu laku Mama Aril lalu laku ki lantang nomor 20 karwa selaku 37 rombongan na Mama Arando Lemo Makale Utara mempatu laku Mama Aril lalu laku ki 20 karwa selaku 37
rombongan na siya pong suba katapi rampo matang tiyan suro lain deki banua tomate rombongan na pa siya pong suba katapi mempatul ako Ibu Agustina Sombolinggi lako ki 10 nan siya lako 20 misa rombongan na pa siya pong suba katapi rampo mempatul ako ni Juana lalu ako ki lantang nomor 30 karua rombongan na pa siya pong suba katapi mempatul ako Papa Arung lalu lako ki lantang nomor 10 saya lako 15 rombongan na pong runde siya pong runde katapi rampo matangken suru lain deki banua tomate. Iyo di pagalolo yang matu katunggonan kamarintinan na babalay mangi katunggonan kamarintinan na babalay mangi tunggonan buasan rambo tunggon membantu lago Ibu Dina lompataru katunggonan lendek yalang letter A si taru na katunggonan kamarintinan na ofir tangkelangi tunggonan buasan rambo tunggon membantu lago Papa Lai Philips lompataru juga katunggonan lendeki alang letter A si taru lantang 10-an lantang 20 misa lagi ko lang susi mo sa ngarata baga tanan bulawan tanang lambiran na dibuduk kidaw ti tonggonan kanan na deti ko kalim ko na lilaki daw ti panito na paulalian apa tutungi para pagaboro kumuha tabi din ni manisa ngarata baga tanan bulawan ta temetan na butung taraga pempatuan taraga tang maleso lidang tamataling aduan ta lagi kuwa tabi ta karinganan kaleta tarampo kakaloloy de meja protokol nagwa kadang natua minto na painan kalua tarampo tonggon tutun sedikana lam te salun na bating kalau lala na Mario tang merau tanang te kada kurian sumanga tang minta bok binak te bisa rapolian paraya belana sanda ulang tu mara betalang lumpu kada kurian sumanga sanda kalau dia tumaga punar naula sabu polian paraya belana na lambi kita mabeko na sangka sangadian na karampuang taria masula nasang na tulu paidan kalu langan ditibang mabulo lolong di lande bao tangkila suan kumade naupa dia te meka tongkonang ta lasum kurologona laupu pendaunan na ita torang potongkon. Iya, dempa rombongan tak kisabut dina yang untuk rombongan na Papa Jenny domi pembasaruran rampo mempatul aku Mama Dina. Itu be bati buang landena te tondo la butun ne pira-pira inan tabe lako Toma perintah dalam hal ini Bapak Kepala Lembang Batul Selatan tabe lako Toparenge tabe lako Toruan Nambe Toruan Indo sialako kita mintu salanasa yo dengki madina salah pe katabeku ko maafkan na informasi lo may boko kumwa lakumande mikidolo te seksi yo ane pataru itu yo na malalanada na batura mga geretero yo may ibu PKK melayani. Pangtorekan mekatabe roko suleng keranak tarak dan kan mesiman roko liwan malak dita angga tumarasan masalialang bintin mak kambuno sadek temai tarung bulana lindona bulan nolo sunadik na barrena angga makalima na tongga ragasan kederan to kubombong sang tiang kan
Di gua ton tarangi kareban na ton tape karen tetihan lingi kumwasi sarak ko angin na tambuk tina darintin na paribakting. Ean muran kumwa piran mo tanda aluna katongkonan Pak Rabu. Ang tagaraga sang kederan takumombong sang tiang kanan. Ang kaliro rikalako tangta parika matanta si tane te bubembang te ngalakmak palumingka. Tongkon mi baturupan natikil lampan tarisan nato tiumba lamay te tangan na tondok dolok lo di bulawan lamay te lisulembang na pangleon lili na padang di batualu tondok di gente di kulambe na padang di sangala tas panna tiumbak pantarisan pantaranak na padang di pobas sekakan na talu lembang na to diong padang di makale tongkon duka batu rupanna tiumbak pantarisan pantaranak na padang di lemo todaya padang di paulu gayang na padang di makale di potondon sarapang na basekak pagana tongkon baturupan na tiumbak pantarisan pantaranak na padang di simbuang padang di sumutedong daenan di taruntun pangkung karambau na manangna angga to tiyumba lo malili na tungkonan buasang tolau padang natarana ketungkonan tallu matulu padang disimbuang liliina pamba sangkinan langan buka siayo kalamba reke si barung barana pantarana kenaranda lagi pangluluan na lilian nulam tiyumba dio maliliina padang di kupang to dio liliina bumi eltari kumua pasakina puang matura pagrapang atau kumombong malak biita umpasi tarana gomiallo masake solana sang pasasumulena inde daung gayang siyoso tarapang situran tadi inde daung puang dipo puang madika dipo madika turu to mamma mo daung te tanduk bulan naru reto matingdomo daung te palang kamanigina marasen ngaraga sangke deran gumombong sang tiang karan inde mai mintu sesedua tempo apana leso garuda dalu 90 na bidang talung puno dan dua mintu targo bulana laun balimbong kapuran panggan roko suleng karara talong patasing roleran mambu atasa kadiung suwan makarang ita
Tu nasorong pindan na bayan ng gori-gori kalang roko riwan malabita mas sulanasang. Apaki kuwa lang na ni mani tangung isa tangan nampak sorongan sebu tangung demarang panglisuan na rantean tuyo taduan sakpa. Onong rikadugan atang dalam di kita mesigiran wilas sudah metoma raputalang makalima nasak di pematanan de metoma kapunan nau kikuwa. Indikan di mak balaran nara kumomintu na tolang naratang laki tungkanan endek ratang laki ang gay apa susi mo yadana kalambunan kula. Buda tang dilambi na mapapa tang di karambuin na ondong polit kakinalambi itimay kaatuan suna. Dako raka kedako ke kipaw no ko ki dio inan sang kalama tanatanya ngabang mo inan sang kalama tatutan na yun no ko indikan ni mapalaran na kumomintu na tolang naratang laki ang gay endek tang tungkanan. Sangadin natin ay katang malapiran makalima na katang maupuran na tapalangan niya malangka na bunto daw ng kaduan na taneto. Nasay moralin mangiri barak di pernusay na iri tama pangalataman na simboy tamato kurra manapa. Nakikuha tabi ang napatanan mo taling aduan tatapalidan pili pagirangin kaki sa bubulan ta sa kita may pagamtian ng matarayta si taro tem na inyaw taning pataro katongkonanta. Iya matukatongkonan ka tinanda. Siya buwang Stephenura Bandaso kendenan batualu rampo marin dengan terong tutun matokonan lagi membatu laku papa laso arum marasan niki unoko daw alam letter A si teruna katongkonan kamarintinan na siya nini na laso kendenan batualu rampo matang kiat suro lalu lang ang kialang letter A si teruna katongkonan kamarintinan na siya papa intang londongallo tungkonan rampo matang kiam suro lalu lang ki alang letter A si teruna katungkunan na mama Brian kendenan rampo mimpatu laku mama Iwan lalu laku ki lantang nomor 2 saya laku apa si teruna rombongan na keluarga almarhum Opa Sombolinggi, keluarga almarhum Opa Sombolinggi, rampo mak rendenan tedong, rampo mak rendenan tedong mempatu tangkian suru, lalu langan ki alang letter A, si teruna, rombongan na keluarga almarhum Papa Linggi, rampo mak rendenan tedong, tutun mak tangkian suru, lalu langan ki alang letter A, si teruna. Keluarga almarhum Pongdea, keluarga almarhum Pongdea, rampo mak rendenan tedong, tutun matangkan suruh, lalu langan duka ki alang letter A, si teruna. Rombongan na keluarga Nek Duma, rampo mak rendenan tedong, mempatu tangkan suruh. Lalu langan ki alang letter A, si teruna. Rombongan na keluarga Papa Elim, batualu rampo mak rendenan tedong, mempatu tangkian surut, lalu langan ki alang letter A. Rombongan na keluarga almarhum Nenek Marni, rampo mak rendenan tedong, mempatu tangkian surut, lalu langan duka ki alang letter A. Si teruna, rombongan na bake Sombolinggi, batu Papa Nona, Simbuang, mempatu laku siya Papa Armon Tanggelangi, batu Papa Arung, lalu langan ki alang letter B, si teruna. Rombongan na keluarga Nenek Payung, Balanunta, rampo matang kian suru, lalu langan ki alang letter A, si teruna. Rombongan na keluarga Nenek Payung, Balanunta, mempatu laku Papa Arung, lalu langan ki alang letter A, si teruna. Keluarga Nenek Payung, Balanunta, mempatu laku Tobalu, lalu langan ki alang letter A, si teruna. Rombongan na keluarga Papa Uin Busi, rampo matang kian suruk, lalu langan ki lantang nomor 10 nan 20 misa, si teruna. Rombongan na Pong Pera, katapi rampo matang kian suruk, lain deki Banua Tomate, si teruna. Rombongan na Papa Cabo yang isuku Minahasa, gua rampo mempatu malik laku Papa Cili. Lana pati ruang kiinan Papa Najil. Rombongan na Nenek Kembar, Lemo, Makale Utara,
mempatu laku papa jil anak hirang kinan sa papa na jil kasih turusan na bati ni lulu lemo makali utara mempatu laku papa jil anak hirang kinan sa papa na jil rombongan na anak ni lalan buntao mempatu laku mama ril lalu laga ke 20 karwa 37 rombongan na edigae katapi mempatu laku papa arung laga ke 10 selak 15 rombongan na edigae katapi mempatu laku mama iwan lalu laga ke lantang nomor 3 selak apa si taruna rombongan na ni Risma lamay simbuang mempatu laku mama iwan lalu laga ke lantang nomor 2 selak apa rombongan na Pak Mika dia may kupang NTT mempatu laku papa arung mempatu laku lapataro ki katungkunan tadio antang nomor 10 15 rombongan na pa siya Papa Mika kupang NTT mempatu laku papa Elim lulago ki lantang nomor 30 karua rombongan na siya Papa Mika kupang NTT mempatu laku Nek Juana lulago ki lantang nomor 30 karua rombongan na keluarga almarhum Nek Singga Rero Batualu mempatu lako Papa Anto Batu Nek Nadia lalu lako kilantang nomor 22 selako 20 talu rombongan na Pong Singga Batualu rampo mempatu lako Papa Anto Batu Nek Nadia lalu lako kilantang nomor 22 selako 20 talu rombongan na Papa En Batualu rampo mempatu laku Papa Anto Batu Nek Nadia lalu laku kilantang nomor 22 talu rombongan na Nenek Randi Pak Kipakan mempatu laku Papa Arung lalu laku kilantang nomor 10 selak 15 rombongan na Bati Balendong Sombolinggi Diong May Sumalu rampo matang kian suruk lalu laku kilanta nomor 10 dan 20 misa rombongan na Mama Jendri Bokin rampo matang kian suruh lalu laku kilanta nomor 10 dan 20 misa rombongan na Papa Rina Batu Nek Sira Diomay Pendolo rampo matang kian suruh lalu laku ki Alang Letter B Yesus mo sa nararata manimpa na pagankan ng makarintang lambiran dan dipulki nakikuatabe bay melong king ko karang marangpa miki suling kararata tatibero lako inang mangka na papatungki tom arabu adio pagkatapasunod na nalulok na katungkunan ta tapon po ng pendaunan na kamadan dinanta